Ngomisi. Yena imisebenzi emibiko iyaqala. Imisebenzi yakhe emibiko kodwa ukuthi emsebenzini okuyenza ayiqayiswa umphakathi nomakhelwane akho. Sizwa kuthiwa thina umuntu siyabazi. Wena owazala inkunzi komakhelwane bekasho. Wena ongafuni ukuthi komakhelwane kuyaxela so isikali. Isikali sesidebeni kami kusele ukuthi nokuthi. Vele inja noma izinja ngokuthi yingabangabanga ngoba emaxoxweni ukuthi wena bonkunja okuhle komakhelwane bakhe la yamafupi makangobi kufikangobi ukade wefaka emangisene naye ithi nkosikazi momithi 9 months awubazi ukuthi Nkosi Jesu useniframe awubazi ukuthi ucela ukukhubazekile awubazi ukuthi ucela amazi wemaqina nje sebenekela kunaphathi baba kamqobuqine yabona ukuthi amandla ayaphela isipili asekho ithemba lahlekile ku9 months yafana uzale ngomthuko uzale isidebeki uzale into okubazekile uyafana kubuhlungu mthombe kahle njani yakwazi lokuhle okwenza umphakathi wangakini la engazi la khona yakwazi ukuthi usiza abantu abangakini asebephelile inkunzi wafika wayivala noma wabe kahle komthetho ozuzali ngayo akayikhulumi ngayo umasitala so tukhuluma kubenganene ukuhluma futhi kufa ubuhlungu ukufa kodwa ukufa uNkulunkulu uthanda uNkulunkulu senze inkosi ngifuna manje aqondo yakhe ayiqoqeleke yezwi ezonkulunkulu very short senkosi tete labakhamera ke akile kareti ukukhuluma la ya ngizaba kanjani thina amen abusaho abazi ngilokwazi ngikhuluma kahle njengoba umfundisi ngicula ngikephaza kwamina ngiyobongela umndeni wamnqobi ngoba uyahamba namhlanje uyobengithabo nakuba wamnqobi uyazi umfundisi njengoba umuntu nami ngikhanya ukuthi ngikhulekile ukuthi sathi umfowethu owayenza eganga kama ngaphezu kwakho asinazi phambi lami yashona wathola abantu bawubela lapho so ngithi ngibongela ukuthi ikhabo lenkosi ndolazi ukuthi nibhekeni ningapheli umuntu akekho uzoba nisho ukuthi akekho wathuma ukuthi enzoba whatsoever okuthiwana kade kwenza akekho wakwenza akekho olokade umsusa akekho okade emsiza futhi ubekwenza ngokwakhe kokwenza uNkulunkulu wakhe uNkulunkulu uzomthathile ngisho ngathola uqobi bazalwane ubengume kangakanani uNkulunkulu bengafuni ukumhlukanisa nomzimba wakhe nokurashisa namhlanje ukube unqobe uNkulunkulu bengafuni ukuthi ahambe nokuyaphila namhlanje sathi abantu ababi abaphila long time abangabanye uNkulunkulu ebabuke ngifuna ukuthi singabheni lutho singabheni ngisho nalunqobele lapha-ke ukuthi wenzekaphi ngoba akezanga kabi uNkulunkulu othatha isikhathi sakhe wathi siphelisa senqobi wasemtholisa nomzimba wakhe njengoba sobeka namhlanje unqobi ngizosho ukuthi uNkulunkulu wada nomuntu wambumba wasemphefumulela kanjaulela ukuthi okuhle uNkulunkulu wawuthatha onqobi sizane zaNkulunkulu inyama izovela phakathi emhlabathini ngisho leqaliso emphakathi ikhona asinawo amandla phezu kwamphefumulo kaNqobi umphefumulo kaNqobi ongokaNkulunkulu umuntu isibhala sikaNkulunkulu umuntu yokuyenzakala umuntu kusuke kuvuNkulunkulu uNkulunkulu engakhuli akwenzi lutho njengoba silapha kuvuNkulunkulu
kunabantu abangafisi ukuthi simfile ngqo kodwa uNkulunkulu befuna ukuthi sibe lapha somfihla uvukile namhlanje nginomnqobi ngikuthuzekani amazwi ukuthi umnqobi uNkulunkulu uthatha ngolwakhe singapheli umuntu singasoli lutho singasoli abathakathi akukho ngqobi uNkulunkulu kuphela othatha umphefumulo wakhe wawubuyisela kubo Ghost. Oh. Ngizocala nje khona okukhohlile ukuthi ngibonge ifuneral yethu ku-BG nami ku-BG. Okay, ngicela ukudlulisa ukubonga kakhulu ukuyazisa ukuthi sibonga kangakanani. Ngoba mhlawumbe kwenzeke ngabona ngiyacela ukubasiza ngani yami usize nabanye ngelilanga ukwazile ukusiza sekukubi. Ngiyabonga zonke uNkulunkulu ngakwakusele onako akubekela kuwe nawo. Ngizobonga njengoba sekushiwo kwathiwa ngobheke emfundeni wami kwaNdlane ngoba ngisho ngigaba encane esisho masesisho sesihlangene osabandengeka osukasane bathi sabawayendeka Bengicela la kunengane kufanele ngabe sesiphumile la bengithembisa ukuthi at this stage esipass ngicela lengane ikonline ngayigcwalisa isho nje u-half ebese siyagodula ngiyacela lo ngane isondele ngaphambili ukuzalwa komuntu siyakujabulela kepha ukuhamba kwakhe siyakhalela kanti uNkulunkulu usiphelana kakhulu ukuba kuwumuntu ngabe kade ngabulala ngoba kushiya namanxeba angapholi lala ngoxolo
isona sikhathi esifikile noma ukuhamba kwakho ukuthi izikuningi sitando kaNkulunkulu siyenzekile izinhliziyo zethu zisele zibalile ithemba lona lomhlaba lifutheleke hamba kahle ngimani sokusakulibala indima yakho emhlabeni udlalile uNkulunkulu sicela isibindi sicela usikhulisa amandla kubuhlungu akwamkeleki ukuthi umuntu akasekho uthishiye ingqondo iyala ukuvuma amehlo bese waguqule okugcina akasekho kulo mhlaba kusele izithombe zakhe lala uphumule elini lakho ekuyindlu yakho yokugcina iba isibani esihle ebantwaneni bakho semndenini wakho hamba kahle sithandwa sethu inqaba kunjalo idlale la kumele sidedele leyo ngoma kudlale yona bese ngiyabhala sahamba K1 X2 Anti Gambobi, mina ngudokotela bababwani so bengu-anti-yena so ingana kudwethu besiyithanda kakhulu umuntu omuhle iwuvikelile umphakathi ziningi izinto ezimbi eseyikhulunywe ngaye kodwa thina njengefamily abakaze beze kuthina bazosibuza ukuthi ube umuntu onjani ukwenzile futhi okubi nanjengoba ubengathunywe umuntu akekho umzali ongathuma ingane yakhe ukuthi ayihambe okwenza okubi futhi akekho umzali ongathuma ingane yakhe ukuthi ayihambe okwenza okubi nanjengoba bebhema ama-drugs bebhema amaphara akekho umzali okhipha ingane yakhe ukuthi hambe ohlala phansi kobhekujubhela ama-drugs nathi-ke ubengathunywa into ade yenza ubeyenza emakhoneni ubeyenza ebumnyameni but ekhaya ubengeke besihlonipha futhi bebesithanda konke lokhu engikhuluma ngikhulumela ukuthi izwe lalo nomhlaba wonke osumprintile wamphenta wazi ukuthi okuhle ukwenzile futhi siyamthanda ubeyingane yethu yikho sifisa ukuthi afihle ngedignity.
Hey,